Kijing tip bagi khobor ki baman la kesni nak kuasi kai channel siang bahas subscribe nak mentah. Ka Menteri Ketenangan Kesorkat Jela Kakong M Amperen Longdo bat lai ngut ki melebarim kidai ki sangut ki badon ha kemukot duma kriminal kes hapok ke ying bishar. Kane lapen pau lang ba ke jeng tho bal pen mi da ke Meghalaya High Court ha ke website jongka. Haba page na kene kijing tho bala ai da ka High Court layo i ba nalot ke kong Amperen ki wai pat kiriusan pertai ki ba ki mukot duma ki dang sakut haying bishar kilong UMLA Berim ka Umroy uba Stanley Wis Rambai UMLA Berim ka Mawati uba Julius Kitbok Dorpang bat ka MLA Berim ka William Nakar ka Dibora Simarang ha ka baidai bat ka kong Amperen ka badai ru ka MLA ka Iselong lapan i ba ka mukot duma ka don ha ki ying bishar jong ka Special Judge CBI ha East Kasihil ka FIR kadai CBI FIR nambar RC Not R Not Iway Pra A Not Iway Palai ha ka Arpu Santrik jong benai benriu jong snem arajar arpeu ya ka jing mudui sya ka jing bishar lane ka chashit la ai ha ka Arpu Santrik jong benai jeliu jong snem arajar arpeu kat ba ka jing bishar kala pentip sya kanong sya mudui halor ki kendon bakala sya mudui ha ka Arpu Santrik jong benai nailar jong snem arajar arpewar kumba kalong menta kene ke mukot duma kadang don ha pedeng kejing wanra yang ki sebun na kejing tho bala ai da ka High Court lapan iru ba kene ke mukot duma persya ya ke Menteri Ketenangan kelayat menta lalai snem arbanai bat arpeusngi ka High Court kala kedeu ba ke kemilenti ba kejing tin bishar kan kut hapok south snem ayai nalor kata kat kum gi kendon an bala pengat ha katai ke mukot duma persya ya ke kong Amperen Longdo kani ke Menteri Ketenangan kan syak pen saja hadu sipeu snem lada ka syak rai penrem ha ke ying bishar